अहानबदा मरोइबा पाव लमदम असिगी चौकट खोंगतांगी दमक लेंगाकी लेरिबा डिपार्टमेंट सिंग चुंगसिनबा मथौ ताई हाइना महुत मिनिस्टर वांगखेमचाना फोंदोखरे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ना लेबाक असिदा साजबा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचान इंडियन एयरफोर्स ना सिजिनबा खुसिनखरे अमदी हौखिबा पुंग कुनमरीदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय लिसिंग अहुम सुबना तरामाथोय थिंगनाख्रे मियोय कुनिपाना लेखिद्री खुरमजरी नुंगथिलगी पोनी टीवी मणिपुरी पाव मीटिंग ताबिरिबा पुनमपु लकी तखेलंबमना तरामना ओक्चरी हौजे पाव संदोकना पिजरी खुनाई असिगी मियामना इसा इसागी थौदांग खंगरिबा मखै आर्किटेक्चर सिंगना फना फजबा मफम सेमगत छागतलबसु थोइना कानाफम लैरोय लमदम असिगे चौखट खोंगथांगी दमक लेंगाकी लैरिबा डिपार्टमेंट सिंग चुंगसिनबा मथौ ताई हाइना महुत अमदी आरडी एंड पीआर मिनिस्टर वांगखेमचाना फोंदोखरे वाफम असि पैलेस कंपाउंड लैबा सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोखिबा वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे लिसिंग अनि कुनिथोयगी थौरम सरुक यारदुना फोंदोखिबनी मणिपुर आर्किटेक्ट फोरम ना सिंदुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा काक्चिंग एससीगी एमएलए मयांगलांबम रामेश्वर लेंगाकी फाइनेंस डीपीएसीआर की जॉइंट सेक्रेटरी अमदी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की डायरेक्टर अन्नान आरामबम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया की लीगल एंड एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर दीपक कुमार मणिपुर आर्किटेक्ट फोरम की प्रेसिडेंट आरामबम जॉयचंद्र शर्मा याउना तोंगान तोंगानबा मरु ओइबा मियोय सिंगसु सरुक याखी थौरम की सरुक अमा ओइना आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस की मैनुअल लॉन्च तौदुना प्रोटेक्शन ऑफ टाइटल एंड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट एंड आर्किटेक्चरल फार्म हाइबा वाफमदा युमफम ओइबा टेक्निकल सेक्शन की खंडा नैनबसु पांगथोकी लोइनना आर्किटेक्चर एंड जित कुमार अमदी आर्किटेक्चर आरामबम जॉय कुमार शर्मा नापीगनी जॉयचंद्र शर्मा बु थौरंगी सरुक अमा ओइना इकाय खुमनखी मखाताना मिनिस्टर ना फोंदोखिबदा लमदम असिगी लैरिबा लंबी थोंग याउना तोंगान तोंगानबा चौखट खोंगथांग पुरक्पा हाइबसी डिपार्टमेंट अमा अनि खक्तना लेपा यारोय लेंगा की लैरिबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंग चुंगसिनदुना थबक पांगथोकपा मथौ ताई आर्किटेक्चर सिंगना फना फजबा मफम सेमगत छागतलबसु लैरिबा मियाम असिना इसा इसागी थौदांग मतिक चाना खंग्रबदी थोइना कानाफम लैते खुनाई अमदी लमदम अमा चौखट खोंगथांग पुरक्पदा आइखोय खुदिमकना लौफम थोकपा थौदांग लौबा मथौ ताई हाइबा वाफम सिंग थमखी करीमगंज गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन दी दरकार लाग पास जाव माले मेन रोड से सिंग थुमा कांदा पीडब्ल्यू ने लंबी थुंगले बट सिंग दो सेन की नबा पोती किसु थेदो खनदे माने लंबी थुंगला कांदा थंगनबा युम दं थुमदोरी ड्रेनेज के नाना पाइगे मो हाइर कांदा मउना पाइब्रा ने महुत मु हंगी तावसी मउना पाइरमद्रे then water resource the pipeline ne hangi na water resource pipeline so somewhere something is wrong in our I mean concept and si punna onthong bi dabam sangi ni samna phajabayum pajaba lekai pajaba society haisi architect singi achoba daida mai khanjara gasu ai koi punna kyan tamina dagadi dum mungole hai tare taw इंडो म्यांमार बॉर्डर टाउन मोरेदा नोंग लेप्तना चुरकपना इरम नाला लैरबसु सिजिनबा यादबा मखलगी ओइबना तुरेलदे इसिंग इमाई हेंगलकपदगी पाथरक्तुना लैरक खुलक चंगलक्तुना इचाउ थोहनबदी महौसाना थोहन बनी हाइरबसु मियामना खंगनरबा वाफमनी अदुबु मियामना बॉर्डर टाउननी हाइरिबा खंगनरिबा मफम मोरेददी अदुगी ओना तैनाबदा कुमगी नोंग लाकपदा सोरोक्ता खुथाबना मरम ओइरगना कुथाबना मरम ओइरगा इरम नालासु निंगथिजना सेंबीबा मतमदा सेमहौदबदगी मोरे पुलिस स्टेशन दगी इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट नंबर 2 फावबा लैरिबा आईवीआर रोड असिगे सोरोक मथक्ता तुरेल ओइना चेनख्रे बॉर्डर टाउन नि हारिबा मफम असिदा फॉरेन डिलीगेंस मिनिस्टर एमएलए अमसुंग गवर्नमेंट ऑफिशियल कयाना ऑफिशियल विजिट हेक लापदा हौजिक तुरेल ओइना चेलिबा मफम असि सोइदना अदुमक चेलिबनी यामना मरु ओइबा लंबी अमसु ओइरिबनी मरम अदुना लेबाकी मरी लेनबा डिपार्टमेंट ना संगाई फेस्टिवल लाक्ट्रिंगैदा टाउन अमा ओइबगी मचाक सिंग प्रॉपर ड्रेनेज रिंग रोड आईबीआर मतंग चुनाना सेंगत पिनबा मोरेगी मियामना सीएम बिरेन की पुकनिंग चिंगसिलकली
Manipur State Council Communist Party of India gi matam sangna State Secretary National Leader MLA Oiramba Jana Neta Hizam Irabot kan nakna loina hoba Moirangthem Ibohal ngasi top khonang khongda leiba masagi mayumda laikhidre mahangna laikhidabada party asigi state official Irabot Bawanda Singkhatliba Firan asi tangkai chingthaki masiga mari lainana formal condolence meeting ama lakliba October gi tang mangada Irabot Bawanda pangthoklagani hairi amadi laikhidaba asigi imung manungi awabada saruk yazari haina su phongdoki Hauji pawgi marak thana temba break ama lamunasi Aiko asuk thiang abji pok kai chalino ta cho langbal kai thel chatlu bani mitom mian cha jingna khoi bo pangma siba juar mela do ngani ne अदुगुम मेला दु नती ताचो सिदे येलोमी एखोइना छिनजबा इरमदम सिगी सेबे लोंदसु याम कानागदबा अदुगुम लंगमन कैथिने ताचो काइदे मोइगी मैगदो लंगट्रक लंगथालगा लंबिगदो लोरे ताचो खुफजमने ताचो लंगम कैथिने लेहोबा एखोइगी स्टॉल सिंगदो ताचो अदुदो लेहोबा पोचे योमदुदि काइदि सोय मार्केट उगे पंगदबा ngaतनिदा तय आइनि ngawjari ngasai foreign country singi stall singdo adune haba adudagi ngasai le yumne yare sang tacho asuk thenga phau kai chaluna tacho langban ke thin chalu पृथ्वी की तोंगान तोंगान कंट्री मंगा हाइबदी थाईलैंड बांग्लादेश अफगानिस्तान अमदी नेपाल एना इंडिया की तोंगान तोंगान स्टेट कुन की स्टॉल सिंग हंदक की लंगबल के चल सिदा सरुक या नुमिदांग नि मतमदा फजरब मई की कुमै लोइना तोंगान तोंगान एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सिंग म्यूजिकल कंसर्ट फैशन शो मिड द स्टार न सिंग थौरम सिंग लंगबल के चल लेंबिरक्तुना माहौ लोबी हो Break matungda taramna okchari makhataba pau pizari Defense Minister Rajnath Singh na lebak asida sajaba light combat helicopter prachan mari ngasidagi Indian Air Force na sizinaba khusinakre Jodhpur Air Force Station da pangthokiba khusinabagi thoramda Chief of Air Staff Air Chief Marshal B.R. Chowdhury amadi maru oiba military official singsu saruk yaki LCIs asi Kargil land matung dagi maru oina chingi awangba mafamda lan soknabada sizinaba Hindustan Alert Notice L Limited ISAL saba hokibani engine ani panba ton 5.8 lumba 20 mm gi nongmai yauriba helicopter asida rocket system ear to ear mishal amadi atai khulai singchu sizinari Uttar Pradesh ki Badohida Nabatri kumhaigi taret ni chanba numit ki lai khurumbada mai haurakpadagi angang ahum yauna miyoi manga laikhidre loina na miyoi humfu tarukna aso apan nangle thaudok asi ngarang numidang pung mapan rom taba adwaida miyoi chamagayang khairom na saruk yaduna lai khurum lingaida halogen Blab Chaklak Padagi Tokibani thaudok asiga mari lainana district magistrate Gaurang Rathina Halogen Blab Chakpadagi Tongan Tongan ba mafam singda amuktang da electric wire sing may hawraktuna lai khurumbagi khanba 10 adu chaklakpani haina phongdoki mahangna makha taraduna thaudok aduda chahi nimfu manga rom surabi nupi amaga chahi tara khakta ngairiba nupa macha amaga ngarang laikhidre aduga angang aniga nupi amaga na ngasi ayuk laikat naba ngamdana hospital da laikhidabani haina phongdoki thaudok asigi matang FIR ama Auria police station da file tawkre loina na UP gi chief minister Yogi Adityanath ga laikhidraba imung manungi awabada saruk yaraduna laibaktiba thaudok asida aso open nangduna laikat nariba miyoi singbu ningthina layeng naba district administration gi official singda khanganki Mizoram da high speed internet amadi telephone connectivity fagat hanba mathau tai haina Mizoram Information and Communication Technology Minister Robert Ramya Roitna phungdokre wafam asi mahangna thangza numita Delhi da Prime Minister Narendra Modi na telecom events da 5G service
Sangabagi thoramda phongdokhibani mahakna makha taraduna Mizoram asi remote area da leiba maramna India gi mafam atai dagi hena internet service phaba mathau tai Mizoram asi lambi thong railway amadi air service ki matangda atai state singa yengnabada yamna sothari haina su phongdokhi Union Health Ministry gi data gi matung inna India da haukiba pung kunmari asida nauna COVID-19 positive oiba miyoi lising ahum subna tarama thoi thengna kre miyoi lising mari subna chahunga amana laina asidagi fagatki amadi miyoi kunipana laikidre masiga tharaga hauzik fawada laikchet asina maram oiraga laikidaba migi masing punna lakh manga lising kunipan subna chatreka ama oikibaga loinana hauzik India da COVID na naduna leiba migi masingna lising kuntra taruk subna chamaga kuntaruk oiri positivity rate na chada ani dasmik ani ahum oiki amasung fagatpagi chang na chada marifu tarani pan dasmik taret ahum oiki health ministry gi matung ina hauzik fawbada laina asidagi ngakthokna ba leiba asigi oina kro chani ga tarani pan hena covid vaccine kapthokre hairi laikchet asina laikhidraba miyoi kunipan asi Kerala dagi miyoi Kunithoi amasung Assam, Gujarat, Maharashtra, Manipur, Odisha, amadi West Bengal dagi miyoi amamamni hairi. Loshilakpada maruoiba pau amohana pizari. Lamdam asigi chawkhat khongthang gidamak laingaki leiriba department sing tumsinaba mathau tai haina mahut minister WANGKHEMCHA na phongdokre. Defense Minister Rajnath Singh na lebak asida sajaba light combat helicopter Prachan Indian Air Force na sizinaba kusinakre. Amadi haukiba pung kunmarida nauna COVID-19 positive oiba miyoi lising ahum subna tarama tuitina kre miyoi kunipana laikidre. Matang sida nungthil gi poni TV Manipuri Pau loishinjare meeting tabir bapuna po amohanna khurumjari.